mohi wa Africa TV hohle mo teng ke o hlomphe ke be ke o dumedise ke hlalla wena ka jeno le la 11 February selemong sa 2025 mme ke mo phutsela tsuwa hao ke re lebulele ngau ke tla ke o fa tlaleo ya lekgotla le phahameng le ya lekgotla la Masterata wena Mosotho e motle ditabeng tse amang mookamedi wa sepolesa sa Lesotho lefapheng la taolo le thibelo ya boshodu ba diphoofolo mane motibong wa sepolesa sa Lesotho o Hamabote Beria ntate Maphau Magage ke ena mookamedi mono mme ke monna Mosotho ya dilemo di 40 wa hathaka somama diphakweng Roma mono ibile le setho se tsebetsong sa sepolesa sa Lesotho ena Mosotho e motle o bile le khotella Masterata maobane wena Mosotho e motle a qoswa ka teko ya polao ya mosebetsi mo le yena wa boemo ba inspector Bulane ya tlalewang ke lekgotla ka lengolo la qoso a ile a khoka sethunya a ba a supa yeo Bulane ka sethunya wena Mosotho e motle diketsahalo tsena di tlalewa e le tsa letsatsi la bone la kgwedi ya bone selemong sa 2024 mme ka lengolo la qoso e ka di etsetse mane mapoliseng a Maseru ene e bohareng e le Maseru Central Charge Office ke yona mo huileng wa etsa taba mofuta ona o tjena yona Mosotho e motle mo he mapolisa a entseng qeto yo le a mo ise ka pela lekgotla mothotisi a nkenya wa ise ka pela Masterata mme ke bua lona tjena ntate Magage wena Mosotho e motle le khotla le phahameng le se bile le molokolo tse ka beile ya sekete sa maludi